Şermanda bulduk, şermanda. Otur. Bizde sırası aytam, Kırgızistan prezidenti kim? Ben Soronbay acıdı öyle aytam tüzele. Mınдай жүгүндүк. Мындай неме кылдык деп сүйлөсөң. Vay yok, her birine birden ton koyduk. Тывар эмес, тынар. Тынар. Kim? Тынар. Tınar pınarı çok hele. Tıvar ana. Hayırda bulursun. Karagılcadan. Hayırdan? Karagılcadan, Sovet'ten. Sadak Allah. Uşu kişi güygüzdü. Gelin. Gelin. Uşu kişi güygüzdü gayrı. Gelin. Assalamu alaikum. Kandays. Gelin oturun. Çocuğuyla gelin oturun. Ya. Canağı kim hele? Kim? Canağı tıvardın toyu şehirde olup atav. Kaysı var? Tıvar şey canağı. Göp söylegen mama da ana tıvar. Tıvar emez, tınar. Kim? Tınar. Tınar pınarı çok hele. Tıvar ana. Men bala gezden çoğu çoğuydum go, tınar. Almasın algan turayız. Tınar. Sen bilesin bize apası bile mi? Ramatlık apası öz aytkan mağa. Erteden geç kuktayt. Geçinde çıkıp getip oşamaydan ertemenen gelip ölümdü göreyim tıvar der. Apası aytkan bolsan da tıvar bolsa tıvar da. Minele olup atat. Yeşnese olgun çok. Kanda Tınçele. eşnese olgun çok. Жақсы. Eldim bağır ele ızılda batışat ko. Ne dep? Rahman menen Tınar acıraşıp getiptir der. Çok жақсы ele biz jak tınçele kan. Bilmem acıraşıp getiptir. Men de can çok gelip yaylanayım kuday. Eldim betin kantip karayvız eme. Ayaldarı çok öyle eki öz aşavatat beleder. Oy жақсы еш. Hıcalat bolbağın жақсы ele. Ha, sen canlılıktan artta kesin anda. Menin uğuşuma karaganda eko acıraşıptır. Oy. Kim aytты sizge? Eko acıraşıp, eko bir günde bir şehirde iki yerde toy verip atat demek işte. Birisi toy verip atışat deyip, birisi çok toy emezken birbirinden kutulgan için tület görüp atışıptır. Mınday bolup durur kuşuma kadar. Kanday da uqtunuz, oşonu aytın şimdi. Tige, Rahman, men sahnadan getem. Sen menin orduma kalıp menin baldarım menen işteysin deptir. Bul tıver birinci makul boluptur. Giyin anın baldarı jakpay kalgan buğa mine vala bolgon. Opşum kiday dedi birden. Tıvar detiptir da. Tıvar dediptir. Anda tıvar. Hey, ağa mine kızı çuğ deyim de. Kırgız'da jakşı söz var. Sök gayrılat, dos ayrılat dep koyar. Birinci makul bolgonu tuğra bolgon eken. Bolboso bul iş bolboy kalmak. Doğru aytın. Acıraşkan. Men bili bile turam. Rahman içkenden giyin it da. İçip alıp görüngön daytıp mınday kılasın, anday kılasın dedi de. Al
Balkaş. Men Rahman'dı sögü atsam, Moğolların düşünü atadı. Anan Rahman, ağa cini gelip sen koyson men de koyom dep, murda özü ayda virgen boronçu menen Narınbek'ti çakırdı deydi. Kayra çakırıp durup. Öz aydamadı belam. Getkenden keyin Narınbek'tin Rahman'dan geçirim surap jaskan katı varmış. Rahman oşol Narınbek'tin katını alıp çıkıp bile ulam ile elge oku atat dep uktum. Жаңылык көп екен. Ajraşkanı biz gecakşı. El jakşı degende. Dost ayrılat, sök ayrılat dep koyat. Har kim bözünüp ajraşıp özünün işin kılsa jakşı. Dost mu ne dost? No ajraşıp getip anan canağı kızmat talaşıp beylik talaşkan dostlar ılayım birikpese gel. Birikpesin dedi. Sonra aytız. Uşu kızmat beylik talaşkan dostlar ılayım birikpe kalsın de bir batanıp koy. Haydi. Men Allahu akbar Birikpesin afşın. Men minege geldim hele. Mağa geldiniz de kimge gelme geldiniz? Sana minege gel attım hele. Siz skleroz anan sakar bolup kalıptırсыз aksakal. Kim ayt? Kanday? Siz skleroz anan sakar bolup kalıptırсыз. Kim aytdı sana? Oy men görüp ele turbayım. Minesin görüp atas. Oy şımыңыздın zamogu aşık jüret aksakal. Demek sklerozsuz. Aylanasında çımınдар ümelöktөp jürettim ele. Bal çeleke gelgende onu jüret. Demek sakarınız var. Gelin oturun. Bul jönele karlık boluş gerek. Adam karganda oşentu unutçak bolup kalasın. Kudaydın kuttuğunu ertemine tursan, ulan bir jerin oğurup, ulan bir jerin oğurup, adam 60'tan öttün boldu. Erteminen oygonson, eş jerin oğurvasa, demek ölüp kalgan bolasın. Anan, anı, tekşerbey, görbey turu bile mınday oğurken, anday oğurken deyivergenin er bolav. Kantı öyle. Sizde sklerozun priznakları volvatpay baksın. Nesi volvatat? Sklerozun belgileri volvatat. Kanday belgi volvatat? Kanday belgileri volgonun geçeye gelgeningizde ele aytıp düşündürüp getirdim. Baksakal. Soğumuz atam. Geçeye de geldim böyle. Geçe gelmek tügül geçke başımda oruttunuz go. Bir sürü onu kayra verip aran gitti zor go gettiniz. Bilmem adam. Degele kişiye jakpay kaldım. Eldi jongo üyde gempirime jakpay kaldım. Erteden geç kuruşağız. Geçinde jatkandan taң atkança vuruşağız. Uyku jogada. Geçinde gelettele canıma jatkandan giyinele. Tüşte mende mineni suravattın hele deyip. Yaylanayın kuday. Sen menden, men senden mineni suramağılım. Eş nerse suragan yok mun deyim. O estesen bir deme suravatkanday bolgonsun deyip gelin. Ada kıçanıştap jatvalgandan keyin anan suraytdı. Gündüz surasa da içine estesen bolat. Jatıp algandan keyin uyku soğunun ortasında ne esteme gelir? Oy aksakal. Siz kurakты erkekler prostatit bolup kalganın unutup kalışat, impotent bolgon. Anan ar belanın başın suray veret anan. Anan kempiriңiz uruşat da. Dagı jakşı uruşpagan kempiriңiz. Bilmem, gevir aytat, aksakal sistiki jakşı oğru deyip. Men aytam yaylanayım kuday, oğrununda jakşısı bolavu deyip.
Desem aytышат жақшы да жаныңызды açıtıp кейintip оорутпайт. Эрте менен укканыңда, түштө укканыңда өзүңүзгө жаңылык болуп сезилип турат дейт. Зерикпейсиз дейт да. Ал жагы бар Аксакал. Зерикпеген жагыңыз бар. Bir окуяны уга бересиз, сизге жаңылык да. Зерикпей отура бересиз. Жақшы болбой куруп калсын. Өткөндө аз жерден шерменде болуп каласыздар. Кудай сактасын, эмне болду? Ой, билбейм ата. Минишкеними деле билбейм. Мине жегеними деле билбейм. Туруп эле ичим бурап калса болот. Çurkap getip atam gelip, çurkap getip atam gelip. Özüm çurkap getip atam, kayaka çurkap baratkanım esteyelmedim. Daha jakşı ne verem baykap kalgan eken, çoğata bir yaka basınız dep koluman jetelep, tuvaletke girgisken de lan, tuvaletin teşiğini görüp alıp, alan istemedim. Uşu yaka gel atmadım böyle de. Oy, jetiştiniz mi, jetişmeye kaldınız? Jetiştim. Jetiştim. Kayra çıkıp gel atıp tuvaletin eşiğinin tutkasını karmap alıp turam gelip oylanıp. Niye turasem ayerde? Oy, unutup kalıp atmayın mı? Gel attım böyle, ceket attım böyle. Oşonu isteyelmey durmadım. Aksakal, bunu menden bölük eş kim ukpasın. Eğer ayıl uğup kalgan bolsa, büt barı şıldığında aytarız. Canak Aksakal. El bunu ukpay kalavı. Kırgız jakşılıkta ukpay kalar. Mındaydı timele birine çurkap çürüp aytat koğıztalar. Ayıldım bağır okuptur. Ayıldın elim bilesin de bir belanın uksa boldu. Calan men aytpay uruk tukumama çayın girip benim tuğandarım barın çıçkaklar de var. Uşundan kutulsam bolovu. Valat. Uşunun aylası var mı? Var Aksakal. Siz mınday kılın. Bayağı karate menen, ana boks menen maşın Aksakal. Kadim keleceğine baldar ya yok. Oşonu menen, anan karate menen maşın, nemen boks menen dağ maşın. Oşol jardan beri. Oğrunuz ayıkpaydı. Bırak şıldыңдағандар kişine azırak bulup da. Alardın şıldığından korkkan yerim yok benim. Alardın şıldığı mağa cüğüp kalmak bile. Menin korkkanım başka mesele oluyor. Niye oluyor da? Uşintip jürsem bir günü olmasa bir günü birinin kolundan ölüp kalan bu dep korkuyor. Koyun. Kim öldürme gile? Kuday saktasın. Caman boluvatam ben. Al kanday oğru olup gittin. Oy, bilbeyim ötkönde üydü tappay kalganmın bu. Kempirim adaştırıp alganmın bu. Koşla kempirdin toşagını varıp jatıp al. Siz mi? Daha jakşı 2-3 yıl murda çalıp ölüp kaldı hele. Bolbosa men ölüp kalmakmın da. Apası ne Aksakal? Yaman boluvadı. Oho, apası. Vallahi aytçı, bu skleroz degenin dağı kucaktaşıp öpüşkönden de jugal. Oy, sizge kim aytdı? Skleroz kucaktaşıp övüşkönden jugat dep. Kim aytıp atatız? Oy, bilbeyim ayılda bir 2-3 kempir var hele. Oşentip uçuraşçelep. Hazır barıp kucaktasam hele barçınarı sen kimsin de vaçyatko. Aksakal, ben canatan beri siz menen süйлөшүп oturup bir de meni baykadım Aksakal. Siz oğrubayız Aksakal. Çok oğrubayız. Oğru, mına. Oy, skleroz mınday oğru bolboydu Aksakal. Siz kalıp bile uşul oğrumuş bolup alıp bir de meni tıvarit etip жүргөн жоксуз. Sakalım örtlenip gitmey mi?
Мындай болбойт ор, мындай ор. Var? Орган жоксуз. Men istedim sağa mine gelatkanım. Эмне келдиң? İstedim hem. Ошону айт. Mına sen ayılda köp yıldan beri doktor olup işte. Sen bilesin kimdin kim eken. Sen aytçı mağa. Uşu bistin ayılda menden de başka kim der şu skleroz menen oğruydu. Аны билип алып эмне кылайын деп атам. Ya sen aytsan balança tükünçe oğruy desen mağa. Men oşolardan barıp Kars'a akçalayın dedim hele. Ara. Sakal ortamda çal. Barımız bala dep жүрөбүз да, турабы. Баланын бары деле бала, жок деле бала экен. Жок, негизи дейм. Азыр мына бир улуубуз бар, ошону үйдө карайлы десек колубуз тийбейт, жумушка барыш керек. Садикке берели десек, садикте эмес да жок. Анан же садик жакшы карабайт. Анан реклама берди беле бир. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. Кел. Кандай ака? Жакшы, кандай? Жакшы. Жақсыпы? Чирташ, навай. Неме? Тышылыкпы эмне? Реклама берген екенсіз, жана бала бакканга. Нянкага реклама берген. Ошончо келдим. Кандай? Жакшы. Ошого келдим эле. Жакшы. Не, карындашың алып келдиңби, же аялың алып келдиңби, же кимди алып келдиң? Жо, өзүм ака. Же сен бала карай бересиң. Ой, өзүм карайм мен. Жакшы кат да. Мен анча-мунча караганда өзүм, мен карайм балдардын баарын үйдө. Жок, бала караш бирок кыйын, билесиң. Апалар билет. Келиңиз үйдө туу бере берип коет, болду, калган полный өзүм карайм. Ой, анын тамагын берип, башка кылып, кийим кечелерин алмаштырып. Жок, сен эми өзүң балаң карай бересиң, анан бирөөнүкүн кандай карай аласың, карай албайсың. Кыйналбайсың да атам да. Көбөлө карап жүрөм, көбөлө. Жакшы экен. Айтпаймынбы, бардыгын үйрөнүп алдым. Тамак жасаганды, кир жууганды, полный үйрөнүп алдым. Эми эпте бирдеме кылып төрөштү үйрөнүп алыш керек болуп калды. В общем, аялдын кереги жок болуп калды. Келиңиз ошол үйдө төрөп берип койло кетет, болду, алган ишти полный мен кылам. Анда жакшы экен. Ошого жаман үйрөнүп алыптыр. Баягы келип алып мынтет. Туруп балдардын кийимин жууп кой дейт келип алып. Сразу көнүп калды да. Бар өзүң жууп ал деп туруп тескери карап, камыр кылып отуруп алдым үйдө. Молодец. Камырда жүрү бересиң. Молодец. Полный кылам өзүм. Сенде эркектер жок азыр. Мен канча нянка алдым, жалаң кыздар, келиндер, жакшы карашпайт. Ал менин балам дагы кичине бир шокта эч. Карай аласың, карай албайсың. Балам тарбиялап кой. Эркек балдардан болсо жакшы экен. Менин балам дагы эми баягындай жеген тамактарын жасай аласыңбы, жасай албайсыңбы? Ой, не тамак жейт балам? Месапа французский жейт. Месапа французский? Анан кийин каша жейт. Анан кийин түштө бөлөшүң керек бу келе сонун. Болду. Түштө сөзсүз бөлөбөсөң ал кечинде уктабай коет түнүч. Бизди кыйнайт. Анан ошондой жактар. Бала бешикте жатканда тыныч жатат да. Тыныч жатат дейт. Бешикте жакшы уктайт бала. Мен как эме төрөбөлө көрбөсөм, калганын кылып көрүп атпаймынбы? Баштан айтып. Жакшы, мурда кийин иштедиң беле мындай? Ой, иштегем. Анда жакшы. Баягы өзүң балаң багып алып анан тирикчилик деп чыга калдыңбы деп атпаймын. Жок. Мен балам тааныстырайын анда. Чакырым. Жакшы болду экен. Мага дайындап коюп, ишиңиз бозок кыла бериң. Жумушка бара албайм. Күндө кечигем да. Каякта жүрөт. Болду, ишиңизди кыла бериң, мага дайындап коюп. Kakız! Ne balam yer gel. Yanan altın bana sasık bana. Yanan altında bu altında. Attın oynayın. Atçıyorum. Bol. Uyat. Akan bana. Düş bol. Hey, tekrar oynayın. Ay malades. Tekrar. Köşege çıkmadı demedim bile ben. Köşege çıkan yoksun mu? Yok. Maşineler köp. Köşege çıkma. Tüs dur. Ben akan bana tanıştırıp koyayım sen. Akan bunu. Özümün oğlum. Boldu. Жеңең жакшы. Мурдагы хозяйнына да. Кошо келген жеңең менен. Жакшы бала. Өзүм мындай. Жакшы бала. Жана торпогу менен алгандай эле болду да сиздики. Билет экенсиз, ошондой болуп калдым. Турмуш экен да каяка барасыз? Саан уялган турбайсызбы? Саан ала калдык да. Şu torpağın içine ушундай неметиш керек. Torpak дейт. Көз торпактыкын деп атасыз. Жок, уятма. Кусагы семжигер чуп. Тең бар. Көзүн чук ойнойм. Шеде, кел. Жеңең менден улуураак киши. Эми турмуш экен. Сүйүү жашка карабайт дегенде тирикчилик ушундай болуп калды. Сулуураак болсо болду, улуураак урганыңыз бар. Сулуураак болсо болду да. Ошондой болуп калды. Эркек не обязательно сулуу болуш. Атам рахмат айтчу, балам эркектен эшек үркпөсө болду деп койчу болчу. Ошол улум. Эй, акең тилин алгын, уктуңбу?
Еш ненка түтпе қойды. Келет аяғын шұқылайды, көзін шұқылайды, немеғін шұқылап алып, барынды тартып кетіресің. Ой, ұят ем, чоңайып қалды. Қайын, баланы ұрыспаң, ака. Үшігішімен ойнайын ба? Шыменен ойнайсың, бағат қараша. Тілман, тырманбай, түз тұрайын. Ұрыспаң, қой. Бүйтіп қой болсаң, төңке шығып алады. Менен балада. Мен şu bala uruşkan adam cinmen jaman görem aka. Koyun şu balanın göngünün kaldırbaş gerek aka. Burayı da nazik da beçara. Bala da oynagısı gelet. İyi nazik. İyi şu nazik bolsa da. Koştularda ballar kalk silik uruşuyor. Şunday kısıtay olup keten bayağı ballarını görüp durup. Жақсы. Vallahi sıkı. Сен де мында ене мерім ортырбай. Жақсы келе бақсы, жақсы. Әкең тілін алғын, мақыл ба? Ayt adam o'sha sütele chiqmaydi, qalğani bütele chiqadi men. Men жұмысқа пара берейін. Bo'ldi. Әкең тілін алып, Maqul. бүгінше көрем. Bo'ldi, qil olmasa kerak. O'zim qarab. Qarab ko'raman. Bal. Bana o'zim qarab ko'raman. Yaman oynab charchadim da. Uyqum kelyapti. Uxtay. Tur hey tur. Tur. Turbay. Uxtay. Hey tur efendim. Turbay. Hey size de tur. Hey tur. Uyqum kelyapti. Tur. 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 Ya. Ha. Ha qo'l ko'tar o'zi. Yo'q. Ne diyordu? Ha? Adam! Çıkarma, yününü çıkarma. Hey! Çıkarma yününü. Bırakmaz. Bundan önet. Biz yerini sındıra teyip koyun. Öte. Bereka gel. Mene kagara. Nereye getir? Yengey. Aylan. Aylandır. Nereye topla? Oku yerine. Haraka. At kılıp bile. Mesela görgözüm. Mesela at görgözüm. Jaş. Bereka bas. Jaşımı şeyini. Kepken alça. Aldı adam kepken. Bu para odan var. Para odasın. Gara mı atmak çekme. Çaşın ağarıp getirdi. Jetim dağa apan erkeleysin. Atan erkeleysin. Yani meni oğa turan bolup kalsın jetim. Men sapa Fransız ki, sağa Fransa'dan qaysi etap keperim men sana. Biz Fransa niyetini emas, bu yoqda et yo'q, eshek niyetini jeb o'tirsak o'zimiz. Bere qo'ysa, chaynab qo'yamiz, bere qatirib yerga tur. Beşke böyle, beşke kayak var mı? Kaç beşke var mı? Beşke böyle. Ha beşke de o hep de. Kaçı şimeke var mı sana? Şimeke kayak var mı? Sağacana cücelikle turbadan uğramasa. Şimekti o bop durayım da şılanga pılanga. Sağa gültük tutan, sağa gültük tutan ha. Sen yatkan 5 tügün alıp barıp kanalizasyonu ulap koyuyorsa sen akmaktıklar. Bu olaya pampeske kayak var mı ben? Bere koğaz ö. Nereye götür? Bere koğaz. Bere gerek gel, bere gerek gel. Bere. Hey, ikinci iyileğen önüm uksam muğuntuk koyayım, jetim uksam aytıp koyayım. Gülüp dur. Güley. Dişin görgöz dur. O dişin ara dişini ne?
Meni jep qo'g'day tishing бар ekan ғой o'zingdan öyle. Yerga tur жақын. Uqdingmi? Meni ko'rganda gülüp turasың, uqdingmi? Gözünün yaşına kadar gözün oyu olam. Qanday bo'latgan göz oyu bo'lgan? Bak rezümesi bilen tanıştırıp qo'ydi. Bu 105-chi siz chidaysiz. Bu 105-chi yankasiz. Sen men 310-chisin uqdingmi? Aytib qo'y. Tur nerga? Atan kelib, apan kelib, meni ko'rganda g'irsayib gülüp turgan tishing ko'rganda, uqdingmi? Tişini birden surup alamaydık koyun, uqding mu? Oy! Gel! Ata! Ya! Kıynagan yok. Cahat, bönüp kaldık ha. Ya ana. Tamam canım. İşte böyle de. Ya beledim ben, uqta da. Qanday, yaxshi ekan. Yaxshi oldu. Gül çemesi de bu. Gülüp kaldık ha. Gül be, kadim bir de buna sen kopardı. Tamam, bu arada verdi. Yaxshi. Final qilib Anam neme? Aksakal. Ulan aylıktın aldığından beri 5.000 so'm berip tursanız uyga akça gerek var. Berem. Kalan sen görüp bak. Arka köçeden bireler sonra koladat. Nege? Al aylığın beribese biz 30.000 kılıp bereli, aylığın göğüt bereli de. Men 35 qilib berem. 35 kılıp bereyim mi? Ha, bak. Şuna balam da görüp kaldır balam. Akang jaktı mı sen? Akang jaktı? Ey, senin canına ketme. Ya! Pastayan sen bana bulat. Ketme. İle var mı? İle var. Al kalas. Suyunganın qara, çıkarıp suyungan. Canıngан çıkmayım mı? Canıngан O çıkmayım mı? pastayan yakang can dolu. Koşa uqtap tuşuna girem da. Hazır gerek. 5.000 so'm adım atmayın. Ana kalgan neme etesizler 5.000 so'm. Кутмандуу кечиңиздер менен кымбаттуу агайын туугандар, сиздер менен ушул ыйык сахнада кайрадан кезигишип турганыма чексиз шүгүр кылып, чексиз бактылуу болуп турам. Бар болуңуздар. Бүгүнкү күнгө шүгүр. Жакшы жатасыздарбы? Бүгін сіздер менен мени ушул сахнада жакындан жолугуштуруп атканга себепкер болуп аткан иним Тынарбайга өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошону менен бирге Тынарга мен чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сахнада жашап атканына 20 жыл болуптур. Мындан дагы көп жашасын, сахнада эч качан карабасын. Дайыма Тынарды бүгүнкү күндөгүдөй сүйүп турушуңуздарды каалаймын. Бар болуңуздар. Тынардын өмүрү узун болсун, Чоң рахмат. Ушундай иним бар экенине аябай кубанычтамын. Мен Тынарды атынан айтпай бакыраң көзүкам деп коем. Мунукундай көз жок, Мен көрбөдүм да. Бакыраң көзүкам, ушундай таланттуу, сонун жигит, сонун үкам бар, сыймыктанам. Бар болуңуздар. Качан концерт бербесин, ушундай зал сүйүп турган, кол чабып, колдоп турган элин көрүп, ан сайын кубанамын. Бар болуңуздар. Анда кийинки чыгармадагы сиздердин урматыңыздарга жаңырат. Ушул залда биздин жакшынакай ак жоолук салынган апаларыбыз олтурат. Анан ушул залда биздин агаларыбыз, аталарыбыз отурасыздар. Сиздер дагы энеден төрөлүп, эненин ак сүтүн эмип, эненин кандай экенин баалап барктаган инсандар отурасыздар. Ошондуктан мен энелердин атынан көп жашаңыздар, бар болуңуздар. Балдардын рахатын, балдардын жакшылыгын көрөлүк бардыгыбыз. Жамандык көрбөйлү эч качан. Балдардын жыргалчылыгын гана көрөлүк. Ошон үчүн мен сиздердин урматыңыздарга, биз төрөп өстүрүп, бап эстеп, багы өстүрүп аткан балдарыбыздын урматына Балама деген Кундуз Таштаналиеванын чыгармасын сиздерге тартуулайм. Баланы кимдер сүйбөгөн, бап
айласы берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы кызыгы болбос дүйнөнүн кыйналып бала бакпаса унутат кыйын күндөрүн эмгегин улуу актаса элжиреп ойлоп күнүтүн эртеңден үзбөй үмүтүн эси болуп жашоонун эната жашайт бал үчүн балдарым менин кымбатым балдарым менин сырдашым жаралбай калгандалар жашамак беле курбашым бала деп согот жүрөгүм бал үчүн жашап жүрөмүн бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн бассам да турсам тилегим балдарга өмүр тилеймин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүүдө билемин баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүүдө билемин Ошол жерге машина менен иште ошол жерге машина токтотосуң бе. Сталон ал эле сага эчек сталон түгүнө байлап койгудай. Я. Шекер отурула машина үрүп кетесилер деп мына жерге отурула. Бизге деле кыйын болду эне. Эч ким укпайт. Көчөдө бүт эле кыйын. Эч простой адам калбады көчөдө. Бүт эле кыйын ушу. Түшүп эле келип эле. Токтотсоң эле келип, "Не болду?" дейт, ушу келип эле. Айтсаң жаман көрө. Россиядан келген балдар айнанан сураныча өмүрү машина айдашты үйрөнбөгөнсүңөр, праваны сатып алып канча дытып болду көчөдө. Бизди жаман көрөт экенсиңер айтып койсо. Birden sen naruşun yaksan bu arabanın bir şeyden ayda biret kamera жүрөсүң o şakta şılkıyıp Tiko'dan başka hiç beli orbaytkan ayağına. Bayanın bir çok mal cayatı kesinler. Jolu kapı çıkıp alı aynen. Bayanın bir aksakal jolun ortasında koy cayı jürü. Anan aytma, çoğun aksakalı kes uyalbayız ben asfalttan koy semirevi koy da o toğa cayı bayıp bir desem. Mağa qarab turub alıb, qaylar asfaltdan semirudab qudab qod qayra. Büteli qıyın, gelib elə telefonda söyleydim. Söyleş deydim, söyleş. Men qayıb olub elə telegrafda operatorda elə oturam, kim gedir o cevap verib qoyulu yerdə. Cana ırçılarınlar minirden toyğozdu. Biri gelip kaşka teyip ketip atat, biri gelip başka teyip ketip atat. Ama bir günü men tebem, yaman tebem doşan ama.
Baya günde gelettir. Toktotып, нарушение кылып атасың. Ремени жок келе атасың, ремен такпай десем, кандай мен иштебеген кайсын юбкага ремен такчу эле деп кайра жаман көрүп калат мени. Айтыңы бүт эле кыйын. Жана матиз мингендиңен деле кыйын, ошолорың деле кыйын келип ал. Мен нема гапиң бам, гапты өзү. Мага мына шаардын ичинен пост буйруган эмес. Шаарды бүт бөлүп алган, мосту жыргал басып алган, ХБКнын чолпонунан ашпайт, мынягы Жомарттан ашпайт. Турам кечке 10-дын поворотунда жерде. Бүт жаман көрүп жүрдү. Атарабачан кетип атмам. Жаман көрөт. Ай, этим тонуп саамет өткөдө до жерде. Президент Ana ушинтип, ышкырганга өспөйт этпей каласың, карачы. Бул кетишине быйыл токтобойт. Бул машина бу. Бул бүгүн авария болбосо, бул жизнь авария болбойт. Болду ушул. Машинага чекере калып. Баягы бирөө машина магнаттын алдына бир кыз машинасын аркасын чыгарып коюп кирип кеткен экен, артынан уруп кетти. Түнгү саат 3-те барып алып келип ал арызданат. Мен артыман уруп кетти, таап бер. Түн уруп кеткенде каяктан табасың ана күндү? Не жаман көрөтүн аны? Машинасын уруп кеттир деп атам. Начальникам келет. Ал кале машина чеке ал кула. Начальникам келет. Гайын старшинасы Тынар Курбаналиев. Молодец. Жакшы. Не ызылдатып атасың? Тазалагыла, көчөнү тазалагыла президент келет деди го. Президент келмек бүгүн. Ал экөөбүз эртең менен 7-де тура электе эле каттаган самолет менен эл менен келип, Куран окуп туруп, кайра эл менен кайра каттаган самолет менен кетип калыптыр. Сен убара кылбай эле кой буларды мындай бошотоп. Молодец. Эл менен эле кошо келип кет. Ой, эл менен эле кошо келип, элдин жанында отуруп, жакшы киши экен го. Башкасы деле ошентсе өлөбү дейм да. Жок, бүгүн дагы ар бири бирден самолетте келип кетишет да айнан. Башкалардан ошентип келсе өлөбү. Уялбап туруп, аш самолетке чыккандан эл менен кошо. уялбаптыр. Баягы бирөө сөйдү го. Маршрутка чыккандан уялатмы? Маршрутка чыккандан уяла менен шапкемди, шапкеңе. Не болот? Жакшы болду эми. Эл маршрутка менен келдиңерби? Маршрутка бирөө жарым көчүгүн иштеп алган эместир акыры. Жакшы болду. Ушунча болот экен го. Элди да 1 саат 2 саат кармайт элек, алар тура элек. Эл менен кошо. Биз да жаман көрүнүп бүтөт элек. Жакшы болду. Жакшы киши экен. Баягында ушуну кыйнады. Ким кыйнады? Губернатор өтөт, эртең менен тазалагыла жолду деди. Эртең менен саат 6-да чыккан ишке. Saat 2'ye çeyin köşede maşinanın bärин biyaka tıgıp torpaq eşeklerdi alıp barıp bütelek üylörge girgiz kamap. Köşeni boşatıp alıp saat 2:30'a çeyin durdum. Zaftırak yok, abet yok. Baş aylanıp şilekey kurgap tükürüğümü çaynap kalmış yerde. Ya ışkırık üylügen al kalmaya kaldır. Işkırık üylensem gözüm çanağından çıkıp gideyim diye canım. Saat 2:30'a çeyin türüyor. Ben görse gubernatör saat 9:30'da narık köşemen ötüp etip kaldıral. Жақсы екен. Барыңыз ошентип иштегенбиз. Жақсы. Сагарадардын кереги жок. Көзүң менен көрүп коесуң канчада келип, канчада кетип атканын. Молодец. Иш кандай болду? Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Жакшы, Кудайга шүкүр. Коробкалар жакшы болуп атабы? Коробка тез бошоп барып келип атат. Главный ошону. Көрүп атасыңыз. Өзүңүз жакшы элесизби? Жакшы. Түндө уктабай калдым. Деме, жеңем туулган күндү жакшы өткөрүп алдыңар. Кече жеңең туулган күнү болуп ошо менен жатып алсаң дагы уят. Эртең иш бар эле деп барам. Кече айтты, шөйүң Ремиде жүрөт деп айтты бирок. Ремиде жүрөт. Ошерде өткөздү. Айттым мен, шөйө көзгө аяр бизге офис болуп калган деп.
Ertemene saat 7 var kurut menen bir durup ötkete öşe ökөz şeyde. Жақсы aka, işleriniz Жақсы, рахмат, жақсы. Ошо деп кече уйкудан калды. Жеңем туылғаның жақсы өтсе болды. Жок, сонун эле. Мен берген подарканы алып барып бердиңиз бе? О, сен мен алып бере элек подарка алып берип койсуң го? Канчага алдың? 30 миңге алдым да сен. Жеңем жақсы көрөм да. Жеңем, жеңем. Не дейсің? Жақсы да, жақсы көрөм, жеңем алып бердім. 30 миңге алдым шеп. 30 миңге да алып атыр. Сен бала чакаңа аяк бериңе кара да. Ya bala çaka bala jeyip jengem göngülü tokmasın bala. He? Kılama jengem göngülü jakşı olsun bala çaka kasak pasak dele jeyip atan. He? Bala da sen. Sakın şu balların kursağı toktursun da bir komutandan şoğa jon koygan moşan jep jürse. Kılama jengem göngülü jakşı olsa. Jengem, iyi jengem. Nere jenge dep kalgan? Ya, echkim işke kirgize alбай атканда жеңем звонок менен кирдик го шепишке. Жеңең бир ай акчады. Ошо бала жакшы бала алып койсоң, милиция болуп жүрөт. Гай жакшы экен дей бергенден аны макулдап алгам. Көнүп калдың өзү? Ha, жакшы үйлөнүп калдым. Биринчи келгенде арык болуп алдым, машина өткөзө фурашкам айланып кетет шамалга. Яга кел. Калыс аркаңыздан келип, дашы өтүп кеттик го. Жакшы. Жак кандай? Жакшы эле? Жакшы иште. Азыр министрлер тез алмашып атат. Байкап атасың ба? О, жаман. Биздин министр дагы өкмөттөр бүт алмашты, көрдүңбү? Жаман алмашып, эмне кылып атат ака? Ушундай болуп атат да, мыйалай. Неме өкмөт дагы алмаштыр го, ha? Дагы алмашпады. Биздин министр да алмашты, эми тил табышып келатканда. Кече угуп жаман таң калдым. Эгемендүү болгонубузга 27 жыл болуптур. 30-нчу өкмөт шарманда. Bunu bizni штрафсаган кароолчу бар го, Карим ака. Ушуну иштегенде 33 жыл болуптур ушул жерде. Өзү эле деген. Эмне эле биздин өкмөт ушу Карим акачаларга иштей албай атат. Ошондой болот. Бүт өкмөттөр алмашат. Şu Карим аканы өкмөт кылып койсоң. Жакшы дейт. İşte бермек. Неме? Шеп министрдер да тез алмашып атат. Жаман алмашат. Жаман айтпай жакшы. Жақсы тілек жарымын ұстап қойды. Нақшақ сүречі қанша көуді, қанша роуды бар екен жатақ қойырыңыз, үйреніп қойырыңыз шеп. Ертең қоқыс министр болып қалсаңыз барсаңыз сұрайды да, қанша көуді, қанша министрлік бар десе, отырсаңыз памперс толтырып алған болады олу. Ұтып қойып. Сен переживать етпе, қыжалып болба. Аны сұрай тұрған Текебаев жоқ азыр қамалып кеткенде. Сен переживай, сен андан көрі өзің жақсы дейін. Текшерушілер көбейіп өтеді. Айтты ертеменен. Ертемен Нурлан Чалып айтты, осы метият бол шарда зыбылар жүрет деп айтты. Ким жүрет? Зыбылар жүрет деп. Мен бар бай. Езбі десең айтып тұр. Сен мамлекетке ишенген адамсың. Өзің зыбы деп жүрет. Езбі бі? Езбі деп айтып жатыр. Зыбы деп алыпты. Şimdi gramotныйрақ болғылады. Өткенде нарында дағы бір Гайден сұрады, Өзбекстан президенті кем деп жашына қай сұраса, Өзбек Ажи Каримов деп анық тұрады. Анық көрдім. Өзбекстан президенті кем деділі, Өзбек Ажи Каримов деп қай. Мен анық білбел, бізде сұраса айтам, Қырғызстан президенті кем десе, Сооронбай Ажи деп айтам түзелі. Мажысын айтпайлы жөнеле Сооронбай Жээнбеков сөйле айтты. Біздің президент. Мажыға барып келің, шын Ажи деп айтады. Ажыға барып келген. Ажыға барып келді шеп. Еш уақыт намаз оқиды екен. Еш уақыт? Мен ойлап атам, мына шынығы жүрегінде ыйманы бар президент, емі келді Құда қаласа, емі оңалсақ керек деп атам мен. Қара сұлықтар айтмақшы, емі раса боп кетсек керек Құда қаласа. Боп кетесіз. Олай, ла? Құдай. Құдайдан қорыққан жүрегінде ыйманы бар адам келіп тұрды. 5 уақыт намаз оқыса, 5 уақыт тарат алады екен шеп. Алла разы. Таза жүріш керек. Экологически таза екен да мындай. Халал, да? Мен дағы ошалы, о шеп тұққаннан кейін, мен дағы ертімен ішке шыққанда тарат алып шығатырым болған. Ертіменен тұруға тарат алып, жақсы телек қылып шығам. Мен Құда майдалабай берсен Камаздан бере-берем бі деп. Таратты алғанда әм самындап алып атам шеп. Ашыр ердің әй. Шүділ ашыр ердің. Сам мен ағачан ал шеді. Самында. Амы болады.
Ama anam ne Mila mı alayım kuzuksun ya? Жаман ашырып бересің. Ya bayanı biraz tamaşalam samınlasa bolo dediler. Gerek olsa soda menen yüzden bolo atıp koyayım. Ay, келесің. Desem şimdi var pişeni balık soda menen cuvalık hareket. 2 günden grill olup kaldır. Молодец, молодец. Так. Şaşaf. Жақсы. Deme uykudan kalıpsa komandir. Öyle uykudan kaldı. Gözünüz şişip uykudan Машина kaldı. көрінбейді қой. Ya. Машина сашинен көрінбейді қой. Өте тау. Oo gördünüz mü tıptığına bekip koyamız. О, Görünmey turgan kılıp. өлөккө жере қой. Ya onu görünmey turgan жерге bekitip koyuyorsan hazır şoförler kıytır eken. Sekin senin turganını görüp kalatken de ötkede de onun arkaya etkenga gayet rahatla fit de market etip atken. Sen аны қаяқтан білесің? Ya bayağı günü suzet maçları koyup koy, öz maçla menen abet koyup kayra keletsem. Meni baykaya kaldık şey, ötkede aytım, menden stres ötketken maçla mağa karap. Fit de market etip koyup bana. Саха? Dese men dağı gayı var akşaytep, sekin 40 kaç şu alpın. Молодец. Өзүбүздөн башташыбыз керек. Ооба. Өзүбүз правиланы сактасак, анан эл сактап берет. Ооба. Мен уктай элек, мен кичине уктап алайын. Esal balık şey. Айтып коюн, текшерүүчү жүрөт, абайда, Boldu абайда. kamandı, boldu. Кара, ишенели. Boldu kamandı. Кичине уктап алайын. Boldu, esal verin. Проблема болсо айтасың. Mal kışap, siz kağıt alıvan. Uyat kılbayım kışap. İşte baktım, uyat kılbayım. Esal verin. Ayalın tuğul vay tuğrasını enget ölseken. Uşunun katının tuğulgan günde 10 günden beri üye girelek mi ne? Üyde ballar koşunan atadı, meni ayışta da kaldı hoş gerek uşa. Naruşayına kısaydı, koçan bir... Buna ya, buna maçlarını gel etkanı buna. Toktade! Buna, jip mingenlerin üçün toktaga çangıtıp. Ver gel sen, o kara jip neyse. Sen gel. Aytın büyük bir bunday biri. Bir göçeli, bir naseleli. 40 trava, 60 travasında. Ne oldu? Ne oldu? Ana. Şuna ne oldu deydi gel öyle. Ne oldu? Ana. Ne oldu sırada memle balizacaktım öyle sizlerge. Naruşene kılı da sevak sıkılı. O minip geletken maşinanızın nomeri yok. Hop gelesi durrak. Rastamoşka olmasa kaysı nomer takam ben. Işe rastamoşka olarak bu ama. Uğurdaga maçlarını kaçtı rastamoşka kılmalı. İşe uğurdalga. Prova var mı? İşi alsan prava salmaş gerek ben. Ame. Kız yok. Aksakat. Anda öse stayaktan alıp barıp tıkam hazır. Kapı olur mu? Ne oldu? İşte ki. Göz var mı? Ya. Göz var mı? Haka siz bundan çok göz görgünüz mü özü? Andan çok olmasa da o sonday göz görgüm. Kayaktan. Torpaktan. İçine al darkanı karavaysın mı? Ne oldu? Buna kara adam. Buna kara koydu. Ne o şeyaktan cıttap tekşerip kalgasın abi. Kara da otmayız, artığınızda damkıratınız küçük okşaytı otam da. Kana komandirim. Uğda otat. Çakır. Çakır da. Ne oldu da böyle muhtemelen? Aytımga bayağı zıbılardan birisi geldi demek. Аксакал. Ассаламу алейкум. Абдулда кемелович, вил трансферді қандай? Шаспа.
Qanday? Git. Koldu ornuna salıp koy. Ha, geçir. Qanday? Kimler ki? Жаңы келді бізге патруль болып. 3 күн болды Рахман қошып берген. Gelesi o. Жоқ, Her gün koş bergenleri koyarasın harbi. төм балдар жетішпей, бағы көшелердің көпке қойып қалды шеп. Айтпайсın harbi. Өзі тарбиялай, шеп, тарынбайсың. Тарисың бияқты? Тарисың ба дейді? Gelesi o. О, жоғарғы кеңештің 5 жолқы депутаты. Абдулда Кемелович. О, Ну, депутат. bir жолы да емес. 5 жолқы жоғарғы кеңештің депутаты olur. Bu ne? Deputat. Депутат. 5. Omin aka жатқан жеріңіздер жайлы болсын. Allah. Ne de dödürüp atın. Ne olasın? Өткенде bir жұмыстан кетіп отқан bir жаш бала айтты ғой, жоғарғы кеңеште жалаң өліктер отырады. Gelesi. Hey, Ошоға патаға барып атым эле да. sen büroğunun aytkanım ne kılasın? Işkırığını bil. Eğini jara kılmayın. Tayağını bil. Балдар, шеп, балдар жаш, тарынбайсың. Жүрің шеп. Я просто бағы. Балдар жаш, өзі тарбиялай, шеп, өзі тарбиялап. Biraz. İyiydi suda. Suda iyiydi. Hayırda olasın? Қарақылжадан. Hayırdan? Қарақылжадан, Советтен. Sadak. Vallahi. Tamaşa kıldın mı? Oldu. Gırkın arkı vezgelerden başkarak Karakulca parlamentten baştalar. Taştay. Ket öğrenme. Var. Ket kılayla gel. Var. Sen қаяқтан қарақұлжалық боласың сен, Қаяқты келген елдің бары біледі ғой, сен қашан қарақұлжалық болып қалдың өзі? Sen қарақұлжалық боласың. Жо, неме шеп, командир. Азыр Либбой депутатқа қарақылжалықпын деп қойған, қадимгідей қора жөніп қалады. Қарап тос. Қорасы өлгенде 105-нікі бір де өледі. Қарап тоспайсың, мен саған айттым ғой, қара деп. Кел, депутатты қармағасың. Дағы жақшы мен болып қалды. Мен өлді дедім, бітті, пішті дедім. Давай жақшы тұр. Ұстатасың адамды? Харамдай, простойный машина тосшы, фитті тос, аудини тос, қарапайым машинелер. Саған жип тосқанға кем қойды, 3 күн болайды. Өмірі жоқ бұл, қап-қара жип келеді ау, тос баны. Сүресік бі? Тұр беқа. Тоспаймын. Ötörсün, bäriňer ötörler, beýim maral ötörler. Işiňerdi açyp albaýda gele galasyň adam. Maşinaňardy turasyna ötketmeýsin maga demekdir.
Айтсаң жаман көрек қайыр. Емнен нарушение қылады өзі. Анан даққа топсан қайра жаман. Түтінің қара көңменен жүрөбү биле берем мұның со. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам ака, қандайсың? Қандай екім? Жақсы ака. Іштерің жақсы бе? Жақсы. Іштеп атасың ба? Жақсы рахмат, іштеп атасың. Сілердің жұмыста қиында. Іштетіп атсақ. Қарашы күндің ысығында. Ава. Өзіңіз қандай жақсы келеді? Жақсы. Қиналбай. Жақсы. Су сауадыңыз ба ака? Су алып берейін. Машинамда су бар. Дайым алып жүресіздер. Жақсы. Оша су сасаңыз, су алып беріп қойын ойлы тоқтатын мен. Ой, рахмат інім. Сендей ғайыны бірінші жол көршім. Су алып берейін деп, қандай келе атасың деп сұрап, бір де ғайы сұрап айтайын. Қарашы, пешенең жарық. Шындай қылып қойшты да. Өсе тұрған бар екенсің. Же өстірше, же өлтірше декон бір. Жақсы інім. Жақсы жүресіз Абдан бәке. сан. Бара қыраңызды ішпі Жақсы жатасыз. Енді бізді көше тіречілік. Балачақ вақмай, оқат тіречілік үшіндай. Жақсы. Biz de balaçakanı giyme, birinci načalnikti қатынын бақмай, ана балачаққа бақмаймыз. Қандай, жақсы келеді асып өзіңіз? Жақсы. Неме, бір туған акаңыз жоғарғы кеңесте депутат па? Кім айтты? Депутат емес пе? Жоқ. Bir tuğan әкем депутат болса, мен үшін КамАЗ айдап жүремін. Bir буршында жүретілім де. Прокурор жездеңіз болауы? Андай прокурор жестем жоқ. Губернатор бір туған бөліңіз бе? Емнелі башым ұрды, қайзы губернатор, не деген губернатор? Андай туған жоқ менде. Неме, қайын жұртыңыз қарақыл жауы? Жоқ, мен өзім Тоқтауылдан әлі қайын жұрт бүт барлы. Ем білдім. Bir туған еніңіз СМБ'да іштейді екен, а? Оқы емнелі башымды ұрды, отаз қайланайын. Жоқ қояқты. Ешкім жоқ, өзім дәйлі дейқан адаммын. Қарапайым әлі. Не олы отыр? Нені қарып отыр? Дамқыратыңызды көріп отам да ка? Не дамқырат? Азыр арқасында яман күшті дамқырат бар біреу келіп кетті. Сізді да дұшындай дамқырат бар деп атпайым ба? Дамқырат бар? Айттым ғой, сен білем да. Дамқыратыңызды білем да ка. Дамқырат болғанда да чоң дамқырат та. Құдай сақтап тұра ма. Сойыз уағында дамқырат. Жана КамАЗ менен қоша келгенде. Шындай көтерсең 10 тоннаны көтереді жана дамқырат. Жүгі менен көтеріп дөңгөлөгүн алмаштырып кете берем. КамАЗ көтерген дамқырат. Өзіңіз дамқыратыңыз жоқ бұ? Жоқ, қандай дамқырат? Ешкім ішенген кірша-пыршаңыз ешкім жоқ бұ? Айланайын айтып атпайым, мен өзім дейқанчылық қылам. Точно ешкім тануайсыз? Тануайбыз. Жөнекел айылдық кишилер сұндайлы, қарапайым еле, мұндай. Не ол дейқам? Орып қалған жоқсын. Қандай? КамАЗды мен алып қычырайсың ғой деттім өзіңше, Не тамашалап атасың ба? Тамашаласа сен мен іштеші білең. Класстасын білең сен мен. Со емес қой, емеле жақсы баштадың өлі ғой. Су алып берейін, мен міне деп. Нарушение қылудасың, апқа документің береқа. Документ бітілі ордында. Не алып келетасың КамАЗды? Болған 2 тонна бадырақ, 2 тонна помидор бар. Шере груз. Өзім нелі, агроттон. Аптечка бар ба, аптечка? Аптечка бар. Тетрациклин бар ба аптечкада? Со емес қой. Тетрациклинді не қылмағылым мен? Жоқ ба? Жоқ. Жоқ болса, нарушение. Көрдің бе? Неге? Нарушение. Неге? Ташығаның помидор болса. Жегеніңен помидор бола bu? Аптечкада тетрациклин болуш керек. Помидor жегенден ал сенден сұрау айт, қашан өтейін деп сұрап отырып айт. Атың кем? Қаныбек? Қаныбек. Ал сенден сұрау айт, Қаныбек, мен келіп қалдым, шығайын ба, шықпайын ба деп сұрау айт. Ал рөлді қатырақ бұрғаныңда кетті, болды. Ошаға лақсып атып, жолда тұтып қыласын. Айланайын деймін. Нарушениең, штраф. Үйге 2 яшық бадыраң, 2 яшық помидор шүріп қой. Bir sürü meyen katılımdan tuğulgan günü. Eş olsa şeker yapıyorsun beçara. Ben hazır barat öyle aptekadan tetrasını alıp koyayım, ben bol boğan nersege neme kılı verbe.
Екі яшық бадыран, екі яшық помидорды айтып түшіндір одам саған мен. Қайын мен болғаны, мұнда чейде балдарым бар айланайын. Мұнағы жерді аренда қалып, өзім кредит алып, ептеп, іштетіп, балдарым ептеп бағып атқан жөнекейлі кишімен айланайын. Тоссың машина толтыраға тетяқта. Sen үйінге балақ, sen үйінге балақ, мен үйімнен торпақ бағ одан ба? Менде деле балақ ақыра бар. Үнсап қолбайсың кішіне. Қайын мен. Үнсап бар ғой, үнсап. Үйман бар ғой. Бар. Бетің жоқ бала кәсін, бетің жоқ. Бетіңін айтып бұра, біріш-тырыш болып. Көшеге шыққан кішіне бетің үтікті олып шықпайсың, шашпай. Үнсап қылыш керек кішіне, Бана қылам мен жәнті, бана қылата. Ұят деген бар ғой. Мен 2 яшық бадыраң менен 2 яшық помидор сұрап атам. Bir қауы менен 4 шарақ сұрағанда не қылат елең? Uyma, urusat kış gerek. Daha işte. Sizce kaç dolar var? Açtım gündölük defterin, ötkön kündü men estedim. Ah çirkin tunuk sezimde, kaydasın caştı gezlerim. Barrakta pır defterin, men caştıktı estedim. Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim. Barrakta pır defterin, men caştıktı estedim. Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim. Balalığın engsedim. Estey jür dep sen bergenim, estelidir defterin, ermegi boldu yürektün. Estetip senin elesin. Barrakta pır defterin, men caştıktı estedim. Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim. Barrakta pır defterin, men caştıktı estedim. Barrağı bul ömürdün balalığın engsedim. Balalığın engsedim. Көңілім қибайт көңілім, өтүптүр жаштык өмүрүм. Көрсөм деп сени кайрадан, көксөгө максат үмүтүм. Баракта пыр дептериң, мен жаштыкты эстедим. Барагы бул өмүрдүн балалыгын эңседим. Баракта пыр дептериң, мен жаштыкты эстедим. Барагы бул өмүрдүн балалыгын эңседим. Баракта пыр дептериң, мен жаштыкты эстедим.
балалығымды мен де істедім, балалығыңыздарды сіздер де істедіңіздер болуш керек, балалық кез қандай соның. Бар болыңыз, азыркы чыгарманы сиздин адыңыздан ушул залда отурган жалпыңыздарға тартуулаймын. Менин кийинки тепкичим деп билем бул чыгарманы. Сөзү Жепара Исабаеваныкы, обону Гүлжигит Садыбековдукы, Абжемин баласына башка Өткөнде Бишкекте менің концертіме келіп көкі ырдаватты эле. Анан өкмөттөн премьер-министрдин грамотасын өкмөттөн чыгып бирөө тапшырып калды мага. Анан аны алып бияка чыксам Гүлнар айтат: "Абдойке, міне заслуга алдыңызбы?" дейт. "Жок, жөн эле грамота" дейт. Десем, "Албаңызчы" дейт. "Минеге" десем, "Ато сиз алып алсаңыз мен жаңыңыз калып кетем" дейт. Жок дегенде экөөбүз бир жүрөлү. Абдулла Иманкулов, чоң рахмат. Абдулдеке, мына заслуга. Мен Мындан өткөн бакыт жок.
Мен быйыл сахнада жүргөнүмө туп-туура 35 жыл болду. 35 жыл айтканга оңой болгону менен бул өтө кыйын да. Элге жылдыз болуп көрүнүп алышың эртеле. Но бул көпкө жүрүш азаптын гана азабы. Мен бир гана нерсени билем. 35 жыл сахнада өзүнүн көрүүчүлөрүн жоготпой жүргөн артист, демек нормальный артист деп түшүнөм. Ай. Колдон келсе аял менен базарга түшпө да магазинге кирбе да. Аял магазинге кирди болду, чыгышы булардын азапты азап, өлүм. 3 сааттан өттү, ошондон бери дайны жок, өлүп калгансып. Билбейм аялдар кандай калсыңар. Бечара эркек үйлөндү болду, үйлөнгөн күнүн эртесинен баштап бүттү да. Эртесинен баштап нары бери басканга болбойт, досторго жолукканга болбойт, эс алганга болбойт, ичкенге болбойт, чеккенге болбойт. Вообще аялды алганга да болбойт, албай койгонго да болбойт да. Наркотиксиңер да, бир наркотик. Жоқ дегенде мындай қарап отыршы. Базарда отырғансып товарыңын барын жайып албай. Өліп қалдың бұя. Не, шерде да қызғанып өліп атасың ба? 3 сааттан өтті кіріп кеткенің ембіше шықпайсың. Не, мені ойнап жүрет дейсің ба? Неме қылып жүрдің? Моғаларды текшеріп жүрдім, текшеріп алып. Яйлалайын құдай, мұның текшере тұрғаны мінесі бар я. Оғоқұй мұныңды менден башқа кім көрек я? Сен түшінбөгеннен кейін міне қыласын я. Кішіне елге оқшап телевизор көріп интернетке кірбейсің бе? Моғының ішіне рак оғырысын ап келе тұрған дары қошу атышыптыр әліңді көрейін. Ошоны текшеріп алғыла деп қақшап атат әрттен бері. Мен аяқты ойнап жүргенсіз бір өмірен. Сен неге бүгін зірпілді өзіңшілі өкірініп бақырынып қалғансың? Біріле маға асылбай аялдардың барын әлі асылып қалсын да бүгін. Аялдарым не қылып атат саға? Тіміне еркекпін деуде чашын солқылдатат жаратам бері. Еркек деген бір сөйлейді. Азық еркектерге оқшап екі сөйлебейді. Азық еркектерің екі сөйлейді өліңді көрейін. Алғыча башқа сөз айтат, алып алғаннан кейін башқа сөз айтат өліңді көрейін. Алғыча тімеле улағым, қозым, мышығым, күчігім деп келетті міне. Алғандан еле бүтті, улағы козел болып, күчігі мышығы майым болып өліңді көрейін. Анан саға міне ошо бойынша тұра беріш керек. Ана міне қыш керек. Айванатта ошентип чоңоет. Улақ қозы 2-3 айдан кейін сойышқа жарап қалат. 3-4 жылдан кейін тіш өтпеген мұшық менен көзі көрбеген иттің кімге керегі бар? Аялдар сілер ошоны да түшінбей атпайсыңар бия. Аялдар чектеліп қалып еле анан еркектер солқылдап жүре беріш керек баран. Айғырдыдағы 3-4 жылдан кейін үйірге қошпойды. Көзін қаш айтып быштыраттана минет өлі. Ішке сал. Межді ғана прочим. Жақшы айғырды ошон үшін 2-3 жылда улам қотор башқа үйірге салып тұрады. Сілер бір отолы менчік деп албайды. Түмеле жақшы айғырды деп. Ошонда жақшы айғыр болып атасың сен? Ошо сен жақшы айғыр болған үшін мен 15 жылдан бері төрөбөй жүрөм бі? Bir de балабыз жоқ. Ал айғырдың жаман жақсынан емес. Анам несінен болады? Ал бейнің оғызы жайып, тілі ұзарып кеткенден болып атады. Жанымы шығарма көп. Мен қыз кезде оғызым оймақтай, тілім қысқая қыз болшым. Саға тигеннен кейін сен қайыры сорғылап атып, тілімі сен ұзарттың ғой деймді көрейін шектейді. Тіліңі шығар деп атып. Тілімі шығармай қойсам, егімен сорғылап атып, долдайтып, жалжайтып өтірдің еліңді.
Жалжайтпаған жерің қалбады ғой ліңді көрейін. Анан келер жалжайт деп мага. Анан seniki тура болуп атабы. Анан кимдеки туура болду? Үйдө болсоң жатасың го, майкын алып беп кой, бейкин алып беп кой, бутум ооруп кетти, белим ооруп кетти деп эле. А магазинге кирсең жүрөт экенсиң го жалаң кыштай эле. Мен үйдө нары онап, бери онап жатчы элем деп магазинге келип онап жатып калайын мен ушул жерге келип. Жатып алган киши эмгиче жамбаш талып турмак. Senin kıyrat bergen akçana arzanırak bolsa dile alayın dep temselep жүрөм. Жалынып, жалбарып. Seni o şentip barı bile tigilerge ne desen bekeri beri koyup atçabı. Bekir vermese de arzanırak alvatam da. Aldın mı de bolduğu getir. Şımalam da atmadın böyle. Ya öyle lan 3,5 saattan beri niye kılıp çözüm? Algan yoksun bari. Algıça ökürüp bakırınıp silkinip kettin mi bir? Patetini sumkada mı ne? Dolu. Bunda callan ele jenski mına görüp etmeysin. Demek eştek algan yoksun da mı? Aldım, sağa mı? Niye aldın? Sağa aldım, o için 3,5 saat geçikip жүрөм temselep bunu da tappay. Mına, adına razvay stanok. Ya lan hayın kuday. Uşuğa 3,5 saatti mi ne gerek var ya? Ben bunu eşikin altındakile kamoktan ele alıp almayayım mı ya? Mine zirpildeysin eşiktin altındaki kamoka varganda kımbattap getet bunun. O kokuyu arzan sen kançak alıverdin mi? Men hop tovayı bağda aldım bunu. O özünün bağısı olsun bolsa kaysıl bağda aldın ya. Men bunu 8 somga aldım. Jaldırap atıp aldım. Ürayım kılgıla. Oy, maga kine borun ara açısınçı. Жалгыз boy ayalmın. Erim ölüp kalgan dep atıp 8 somga almışım. Karabaşın dele jut karabaşındı. Uşul ıstalok için beni öldürüverdin be mi ya? 2 som için ölsün ölüpsün de. Alganını aldın mı boldu? Oy şımalavız demedin bire. Gereği yok. Buna şımın var. Bol. Yok koya dur. Dağı temselip gelip uçup жүрөбүз bu pazarda. Gel. Nerede şım alıp gele kalayım ben. Nasıl 5 minut algı sele. Ay baldar arzanırak şımın var mı? Gene mına şımdardı karansı mına şımdar. Sonra şımdar. Maga bir 200 somduk, 300 somduk bolsa le bolot ele. Şunca arzan böyle mi? Kaça som bolsun? Bunu ol görmüş mü? 300 som. Kımbat ko bunun. Kişine düşösüңөр mü? Yok bir öçüstep ketken düşe albayım. Özü dele eski kene bunun. Bирок бышык көрдүңүзбү? Качествосы жакшы. Качествосы жакшы экен. Ручкаңар барбы анда? Эмне аласың? Bir 300 somдун жанына дагы bir 0 кошуп 3000 сом деп жазып бербейсиңер? O karabaş. Ошол эле деге. Мына 3000 сом деп жазып коёюн. Ушуну рас кылдың айланайын. Ой, акең келип чалкасынан кетпесин, сурап калсачы. 3000 алды эле деп коёюн. Болупту жеңе. Ооба, аны акыл деле жетпейт. Шимшүй отурганды мына кыйратып койгонсуң. Кана мынаны. Almayla koyalım. Неге албайсың? Basçı gitti. Атайын шымга келдик. Eldin bağrı kuvatat. Sermende bolmaya getip kalalım basçı. Şermende bolбойсуң. Элдин баары эле ушул жерден шым алып анан кийип көрүп анан кетип атат. Бар ки. Giymeyle koyalım. Тур ки. Calcayı olsun mu ne? Жаш баладай. Шым ки десең эле бир азап белиңди көрөйүн. Мурда кийин кийбесең элиңди көрөйүн. Мунун деле даңдай алсып калат экен. Bunun eski o. Сәл эски экен. Бирок сапаты жакшы экен айланайын, качествосы жакшы экен. Ушуну 3000 сомго албадымбы? О, жаш шабагыр саткан балдардан сурансам деле түшпөй койду, бирөөнү келе. Жок, 3000 сом эже деп туруп алды. Akça korotu uşunu 3000'e min alasın ya. Эми өзүң тапкан акча, өзүң кара жаныңан аямак белең ошо 300 сомдукту. Өлөтөлүңдү. 3000 сомдукту. 3000 алдым, адамды адаштырып өлтүрөсүн деди. Bunun batpay atat. Сенин эле размериң кандай батпайт? Batpay atpay bu butumdu kısıp atat. Не деп эле дөрүп атат? Шым качан бутту кысчу эле. Gel görmeysin başım. Бир шым деп кие албай ушул күйгүздү көргөн. Кайта жүрөт. Туфлини чеч. Шымды чеч. Анан жаңы алган шымды кий да. Туфлини ичинен кийип албай. Men ulam çeçi ulam giyigine жүрөбүрөм bir sağa. Анда батпайт да тигирең. Чеч. Шымды чеч. Туфлини чеч. Эми жаңыны кий. О, ичиңдеги ич кийимди дагы чеч. O içki şımını daha çeç. Jantırçı. İçki şimdi mine geçesme gelem. Caz gelip kaldı. Tüttüp büksü bölbeysin mi? Çeç ona kamaşın. Çeş beni koyacak. Çeç değil mi abi? Çeş beni. Abi, çöş de o da mesela. Mına ya. Tursan kara. Tappaya koydum. Kantip tappaysın. Başşağına koyuyordun bile tünde.
Gelesi olsun bu ya. Tursanı da adamdın baş жағына koy o. Baş жақтағы тумпучкаға салбадым беле, тартмайын тартып көрбейт белең. Gördüm anın жаңы eken. Ошо жаңыны кийсин деп салгам да жака. Азыр жаңысын кийип алып алан жайда эмне кийме келем? Бир жумадан бери ушинтип жүрөсүң банан. Турсасы жок. Калп эле өлмүш балбачы бүтүм айтам бейтүү. Күстөн бери ушинтип жүрөм го. Жи ушу эркектер ушу күйгүзөсүңөр да. Бир турсаны эптеп кие албайсыңар, анан дагы экекпиз деп жүрөсүңөр. Ошонун баарын аялдар силер кылып атпайсыңар. Эми силердин турсаңарга дагы аялдар күнөөлүү ошо. Ана ким күнөөлүү анан? Аялдар силер болбосоңор бизге турсанын эмне кереги бар эле? Турсаны кереги жок болсо, бар көчөгө жылаңа чыгып кеткиле анда. Чыгып эле кетем, чыгып кетпегенде эмне? Бар чыккан. 300 сомдук шымды 3000ге алдым деп элге журтка шерменде болгондон көрө турсасы жок эле жүргөнүм жакшы. Бар нерсиме тиги, чык анда көчөгө. Чыгып эле кетем. Бар чык, чыгып кетем. Колуңан келсе чыгып кет. Шерменде, Шерменде. Элиңди көрөйүн Шерменде. Ит болдук эми элиңди көрөйүн. Кайгына кеттим элиңди көрөй турса сен элиңди көрөйүн. Ел көрсе да ушул абысынын көрбөй турса болмок элиңди көрөйүн. Эми баарына жаят эми бул. Бул 7-чи каналдан жаман элиңди көрөйүн, 7. Vay sene şermende oldu, şermende. Otur şöyle. Sene öldü. Tışılık mı, ne oldu? Vay şermende. Ne oldu? Vay mayaktan kelip atsam, kaynağım aldıman türsü gücük streçini ötüp gitti yo. Vay. Kaynağın oşantip nerfke deyip bela var dedi. Vay. Bol dem çırgabay. Vay, onun cılıngaç bir ram konik görün etken, vay ana. Aldığan öttü Ya kaçsaydı. aldıman şunda streçini öttü. Jakşı süzü almasında. Vay, akam bir kör var, şunda denilerime mayda büdür çık gitti, vay. Oşant etelim, jinti. Kayağına gitti. Ne böyle oldu, daha uruştular mı cenge? Mağazınga gelip şımalıp atkanbız. Anan ile jaljangda bilen anan keyin şımdı giyip görpeyim, men degen geçişim gerek. Koya otur desem bolbo, getpedirin diyor şermende. Vay. Gelerim temsilep. Vay. Bala ele oldu. Akam cinyan bir müddet tezkel ettirdi, vay. Bilesin gari. Akan cini gelbeyle, özü cindi olup kaptıraydın diyor. Şunda bop kaptır o. Bunu, cenge bunu köynöksüzge küçük öyle, siz köynöke katta kep kapsız o. 3 yıldan beri giyemişsin. Vay. Eki jaka giyerge giyim yok elin diyor. Yem gelip otursanla bari görün. Kala telin diyor, neptep kıntınıp Akam sımtınıp. benen daha uruşupsun daha cenge. Vuruşağızda, bilesin kan. O imige keldin elle özü. O ikine bir kişine tıyın tapkan eken. Oşoğa bir şımpım alıp verip koyun desem önüm duruyor, jaljangda öldürmedi barın. Özünüz gen bir bele aldınız bir cenge. Mağa iyi benim, onu aldım benim duruyor. Bunu jakşı ken. Bir o karavalgıla dev atat. O orucuk otattı şunu. Bunu aldınız mı? Şunu aldım. Cenge eskinizi mağa verin. Niye kılasın eskisini? Vay siz eskisini ırgıtı veretikes. Ova? Ben manday ortasından bölüp ekip alama topu olup giydirip koyam onu. Cılığı oradı ki ne için de öyle? Isık ötmeydi de yakşı. Biyağını topu kılam. Meyerini kırkıp cana çaynekte ozga şeme toskıç kılam meyerini. Bunu. Mınağını baldarga ragatka kıbire mınanda kılıp mınanda kılıp. Hiç sonra aytasın. Büt detskiden baro şerden şey bana durayı. Sen bilesin, sen kıyırsın dedikleri. Malades. Vay. Akam menen dağ uğruşup daha cenge. Oy aken şu güyü güz. Vay bu erkekler şunday ayvan bop kalşatı. Vay mene degen kavay kılat bularda. Bayağı benim kaynınız mene şunday uğruşup bir beleler dayıtıp meyim uğrutup. Koya sene tengel bey ketip kalayın deyip durup tuvaletçe ketip atsam. Kayakı ketip otasın deyip. Tuvaletke ketip tutam desem. Tuvalette bok var mı deydin? O desek. Ama tuvaletten hamle produktu var o şimdi o. O desek. Oylon böyle süreşe verişedir. Erkek. Miyesi yoktu. O.
Jenge sizlerge akamdan настроениесі var. Bir Jini şunday teskeletler akam jini. Hem sizlerge dile jamamız. Akam hem kıcalat bolat da jenge. Buna üylü turmuş kurganın arka 30 yıl boptur. 31 yıl getip 31 yıldan beri bala körüptür. Oo. 30 yıl bir yıldan beri uyga kelip alıp rassa eneme arzdan attar akam. He? Şunu ağanıma 31 yıl oldu. Ailem bitta törebe düşüp soğan çoğu kanavadı bir rassa jamandaydı da sizde kelip alıp. Kara jergeksin. Men soğun çoğum kanat albay kıynalışıp atat şunlar endi. Endi akam özüdeyem var. Oo desek. Mananday soğukta şımı yok жүрсе kayağa soğunacak kanaydı özlerine. Tur ayt. Ha biroq jenge soğun çoğunuz kanavağını meni ayga 1-2 mertte murdunuz kanap gözünüz kögörüp otatı. Kanga kan elin göreyim. Neme? Uyuňa varam bir jumadan beri görünbüş, bir jarım, 2 juma hoca. Uyuňa barsam bile çoğun kara kulp ilinip turat, bir jaka bardın mı sen? Neme? Laylaka törkünüme bardım ede. Oturuş havalar Otur jakşı. şatı, Laylaka törkünüme barıp geldim. Jönjayla barıp geldin mi? Menden kattakam kızını köye şoğa bardım. Vaktılı olsun deme o. Buna köynektem şu ayaktan giydim. Oy sonun köyüne kalıp alsın. Neme? Men akenge gıjalat bolup atıp bunu soramay kalgan turayım neme? İstapılda. Ya, Stapıl. Stapıl he? Ova. Bunda stanı olçu vere elinde göreyim neme jok bazır. Vay iştanlı kantıp. Vay leylekte gün juddam ılık eken. Şonday ılıkta iştanı bilen kiyip alıp kilgi jittanıp keteyim. Jakşı barıp gelip aldar, jakşı uzatıp aldıňar mı? Ova nemege juda alısqa ketdi kızı. Kayak Akamın kızı. Kırgızstan'a git. Toyda kelip alıp şu bizdin şu ayamların şunday öz zamanda. Desem Katta jengem kelip alıp rassa topulan kısa bolawu. Men silerdi sıylap kızıňyny köýge berip attır dep silerge pon barqıtlap kesem siler maňa girbişin sap goýupsaňar diýdi da. Şerif. Ey. 2 yaştın baktısın oylamay ben bir. Şunu aytsaňız. Desek. Şunday bir jinnibisti geldi. Biroq kelgenlerdi jakşı uzatdyk. Jakşı uzatıp aldıňar mı? 6 katın 3 erkek keldiler. Jakşı. 6 katınga bardygyna birden pon barqıt koyduk. Jakşı. 3te erkek kelgeniken an her birige birden ton koyduk. Ton koyganım yesem elin göreyim. Ey. Bunday jügündük. Bunday neme kıldık dep süýreseň ton koyup. Vay jok, her birige birden ton koyduk. Ey. Güye balaga da ton koyduňar mı? Ama akalarga ton koyganan güye olaga kap ton koyuyorsun. Bu ne degen salt emin? Vay bir elden bir elge kevatsa ton koybay uyatmaz benden. Ey jügündük de vay çimday içine bir tazim Vay ettik siz de. düşünbey etasene. Ton koyduk deyim, ton var haligi kara tondan her birini aldığa birden koyduk. Yerinde göreyim. Çapan mı? Sarpay koy. Sarpay yiyizden durmaysın. Ton deydi onu biz de. Hayır, ton koyduk desen ben de acaman oylu atmayın benim. Vay şu karanı bizde ton deyitler de şunu. Her birine birden ton koyduk. Jakşı. Narınga verdik. Narınga turup çıkıyor. Şoyaka kettiler. Kayaka varsa dediler baktılı olsun. Endi baktılı olsa boldu da. Hoş olacaksın, o şaka barıp gelip. Jakşı uzat aldıňar. Jakşı. Anda jakşı joluktuň ey. Menin dagı kakras настроением jok edi. Akeňem bekti bir dem alıp aldım. Mene jolukkan jakşı bolmady. Ondan kişine bir. Koyun Alsın. Vay koyun denge özüm mesem kaçıp ya galatı va oturam koyun. Oy. Koyam o. Oy koyun onda koy makrun nerseni körsetmeň maňa vay koyun. Kanday makruh bolmakla gelem o kızını uzatıp atıptır kudalar. Ay koyun men uzatıp attım be de akam uzattı. Emi o şoňa atap bir toz süýlep nemet koýalım. Koyun. Çisti mına kırgızara. Koyun makrun nerseni. Makruh sakırısı jok ele. Karmay. Karmap durun. Karma mı? Vay böyle vapşa makrun kılıveripsiz var yoktu. Ey, nege makruh olur? Şunu eleyim öyle çoğaymadık mı da karmam mı? Tümele makruh deyit mağa gel. Mayli sene men içmem sizge şerik bolup karmap duram denge. Koyam, niye içmeydilen? İşte kıynavan endi. Gel. Özüm. Vay. Manaydı. Özüm joljurup rassa mesem kaçıp. O desek. Endi piçe jakşı boldum edede. Eşnesi. Gel, mo jakşılık koyat, çarçoğu vasat. Koyun denge sizge şerik bolup karmap duram. İçmem denge özüňiz içesiz. Koy hep de valı. Koyun onday makrun Jakşı nesedi toz maňa süýlep jaman koy. öğretmeň. Manayda jok bolup atat özüň görüp atasın gel.
Gelem eş nesi olmaydı. Kişilekeyle çıkuşka mı olmalı de. Gel. Vay şondan baştalat da. Ana kırgızara taza. Sarsan olmaydı. Alamga ketken jol ayıldan baştalat degende alkaştığa ketken jol çıkışkadan baştalat jenge. Caşı çıkışka var içine cüreyiz. Kişine yemek kişine olsa dağı. Gelem toz süylöp. Maylı jenge. Ime deysen endi akama kapa boğun endi. O yarım kapı olup kayak var emeğim. Onun boluşu şoda endi ime kılas endi. Doşandı. Maylı bop dur jenge. Şu iki yaşam baktulu bolsun. Oo, Size şunlar makam menen baktulu bolun. Yemi Allah'dan hem Allah nasip etti bir günü beret o şoda. Allah'ın kolunda kim vardı? Allah'dan tilen aka. Yeme aka da koyayım ne jenge. Aka ben katı çocuk kapım karanlısı. Oy, uşun tetelin dure. Bar, naka dedirtet. Streç niye tuytkıla telin dure. Emi Allah'dan tileyi verin. Allah'la berberse akemde aile kavap durur şey. Maileceğin o şey. Akem bana koşu baktı olup sizden bala çakal vakar çakar bala alıp gel olup koyup götüre beşler ne var? Allah. İyi Allah'ım. Kalgan ukan dere yok mu dedin dure. Nal. İyi kola pola da alval bapın bir kurut murut. Gelme oraya çaştı bir belak. Vay. Cenga üriyatçının ayranı kaçı upsuda başınızda. Oşanı bilip kalgana. Vay üriyatçının ayranı juda popülerni bizim ailede. Na gayret. Vay. Kayın men de galı öyle şey iki yaş baktılı olsun. Ketvatkanını karan ketvatkanını vay. Götten beri allek mine alıp koyun. Tüz özüge barıp tiydi da. Selmezem kaçıp duratı da. Öyle dura bir beleden. İyi Cenga. İyi bir zakuş kalbalbayım bir desene. Az Cenga. Ana Bişkek'te kızım çalmadı. Alo. Söyle salamay. Alo kızım kanday zor musun? İşlerin bu otağı. Men hem oturam putum orup. Pul mulam savaysınlar. Sen dağıla şiveye davısın. O mayakta elder ayet odatka palancanın kızı köprüktü üstüge çıkartım o işte. Köprüktü üstüge çıkma kızım. O yerde soğuk deyip kalsa keyin çoğapın okşap soğun kanava yakalat. Şu ben soğun çoğum ile belaya olduk öyle. Köprüktü tagida dur kızım makul bu. Kim? Çoğapana göz oturuyor sizde sıra var. Salamay. Salam da var. Koptur kızım. Yakşı işte ha. Bulbulam sağın saksanda verip bana turanda yol cüre vermeyi o yerde. Boptur kızım mayın. Salamay. Mana balang bolsa jakşı da mo'tip kavarlaşıp turat. Neme turat jakşı da balanım var. Pazarda jakşı. Qaramaysiz men bizde. Ne boldu bu jenge? Koyayım mısın? Şunda istenen başta koy adamın meletem koyduğu zamanda vay. Makuru degenin uyalıp kalmadım benim dire. Endi özüme kelgende bari yoktu gırra kılası endi şunda vay. Bak. Vay jenge. O aravandıklar okşoy dengel koyun mu? Şunda öyle kılın jenge. Sen içmeyi tokşu ettin. Kelin hem jenge. Özümüz bir böyle dep koyas bu. Men bir deme deyinem anda. Jolkanız için aylana. Esinaman barıp gelipsin, avısın, ıntımağız, kuşayı versin. Jolukkan sayan uşun jolup durala jenge. Oşa deylik. Siz jakşı olup kaldın, çarçağın, basılıp, Vay çarçağı şunday. Rassa beden derim cılıp zor bop kasam bula. Oşa dedi. Bana da berki avısını üretkendir. Oşa delecil kap kaldım. Neme? Boy. İki yaş baktılı olsun hem. Kayaka narınga var avı, başka jaka var avı, baktılı olsun. Bizden kızda aldı kalavayı baktılı bulat jenge. Ha bular. Şu endi özüden görsün bizden kızda aldı. Öz orduna güye olan tarbiyalı var arayım gene. Mayli jenge ya köpçüyle öğretken oz kurgap kattı jenge. Allah. Vay. Bödönünün sütü de jorgulayt kaçayını ver. Bödönünün sütü de jorgulayt. O desin. Bir de mal bapız elin durayın. Azık o bazarga kızımı taşap koyup gittim hele Mestaga. Şu çalıp da. Alo. Ne oldu? Ha?
Ne diyecek şermende? Tinchlik. Ne, налог болып Vay ketdi. kaçan? Hazır mı? Vay ya kızım ya kirve ordunla turup şu yerde turup. Vay Cengiz. Tinchlik ne oldu? Şermende. Kızım aydı da sizin köyünüzde aytıp avam tüsü yok pazara kirip kettiler de. Şermende. Koy. Саламатсыздарбы, урматтуу ыр көрмандары, күлкү көрмандары. Сиздер үчүн эски ырларды эске салып, улуу композитор Кыргыз Республикасынын эл артисти Асанкалый Керимбаевдин Акмаралым аттуу чыгармасын аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Oh
Құрманалиев, Қалибек Иманбетов, Азамат Жорабаев. Рысбек Жатыры. Сіздерге мұны жетіп сал толып келмей отқаныңыздар үшін дағы бір жолы рахмат айтамыз. Дағы бір жолы келе жатқан 9 май байрамыңыздар менен. Құрметті көрермендер, берек 9-ға чейин қалмай қалғанына байланышты 9 май күні күндүзгү саат 12-де дағы болады. Ұқпай білмей қалғандарға айта барыңыздар. Құдай қырсығынан алысқылы болайын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Кейінгі концерттер жолығышқанға чейин.